O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au ma lole soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. Whai tā wafe maafia le toa tele o tangata New Zealand na awai I sauninga I le tau nei e mana tu ai tangata kiwi no fo ino lātou soifua. E whina wina se while mu whaapea taua I tausanga wa mawai. O le soa ato I ele se lau ma le valu tausanga o whaamanato e New Zealand ma I totono nei tausanga I tele. Ua whaalau tele e New Zealand tangata e mana tu ai le so lea ele ngata I le taua. A o I lātou o lo ngālu lo e pēa I le o singa o le while mu, ma o sauninga I le waweao nei, mai lava I mātu o le atunu u e o I saute, o lea fo I na awa iai sui nei. I totono le aia o pito I te le I New Zealand I Aukilani, o le tūlai ono I le tau nei na whai ele sauninga I le whale mataanga le Auckland War Memorial Museum. Ma o Aukilani fo I lena I ele pālemia Christopher Luxon, ma o ia whaatasi ma le kone sula au se tālia na whai masui o atunu u e lua, e mo lia pale I le tau nei. Isi uma ayo New Zealand, o le tele o sauninga o leana amata I le tūlai ono, a o isi, wa suia mai le tūlai fitu I le tae au ona o le whaia lofa, I tangata mātutua na au auna I le malu lu o le waweau. Tele isi sauninga ma polo kalame o lo whaia I le tele o vaenga o New Zealand I le umai o sauninga whamanatu I le tau nei, ma e wha awa wai I le so. Ai I whale o loa ma le tele o pisinisi, o le tele o lo tāpuni a pea I le taimi nei wha atu a tatala mai le tūlai tasi I le awauli. Ua tū mālosi le maua Samoa I le siti seni lua o lua whae whaai loa ma whaapupula I tangata Samoa whaapea isi o lo ono nofo I New Zealand mātunu mamau. Ia whaali fina ngalo I le pili o lo o lauli liwina pea I totono le pālemene o New Zealand. Lea e toi whaafo ia iawa noa siti seni o nisi o tangata Samoa. O le pili le nei wa pāsia lo no lua I whaitaunga I totono le mauta. Ma o lea wata tala mai le komite o le pālemene le awa noa I whaali ai fina ngalo ai ele I whaangata I le aso tolu tasi o le masina fou. O le maua Samoa le siti seni lua o lua wha o lo taita ia e ila ua sa avea masui tuai o le pālemene anae lupe matasila Arthur anae. Whaapea lea fionga au pito toe o le sulusulu Sua William Sio. I se pepo whaamtalango lo matua I lango langoina le maua Samoa I le siti seni lua o lua whale pili. O lo o whaatala noa nei ma ua ngani mai I tangata taitu atasi whaapea whaala potupotonga e whaali fina ngalo. E lua awala lo mwhaiona whaauruai fina ngalo I le nei pili. O le tusi sao anga I komite le pālemene po o le anga I ile upenga tawha ilangi le pālemene ma whaai loai. Ua whaamalolo nei mo le tausanga ato le fōma ina ia tuusia le whaitau wafe o talawai mo ngase e mau ele ADHD po le Attention Deficit Hyperactivity Disorder. O le fōma I whale ainga o kilani a Dr. John Anthony Hen I loa I le toatele ia Tony. O le ana tui lu mo le Health Practitioners Disciplinary Tribunal. Ma o le afo ina whaasala I le tausanga te aluai ona o le savalia o nisi o taiala whaafo mai. E iai nisi o whaiunga na ia whaia au noa ma le whaia pētala noa I ngase. Ma isana ia whinau mai I lumo le whaamisinonga na mafuana ia whaia ona o le toatele o ngase sa ia whaia. E le ngā whātia tawe o ia whaisa specialist whaatasi ai ma le toa ngau o fōmai. O talawai na whaia le fōmai lea tu sa ma le valus fulmo na tupu le matua o lona soifua wa iai nei e whaapea o lea na ia tu sia e au noa ma se whaatanga nā loa ia. Po o ni ona whaai lo ngā loa ia. Ai ele I o ele whaai unga wa iai nei, o lea lava na mua I la patai. Tala whaai u, ele I nofo ai na pule ngā nua Nelson I ata mako meni a tangata lautele na whaia I lunga o le Facebook, whaatatau I ana tangata ngā lulue o lo whai awala. O le atale nei a whaapea wapei wa ulangia I nisi tangata ngā lulue I lunga o le awala I Nelson. Ma wa avea mawa noa e ulangia ai mawhai mai ele o whaia ni ngā luenga na o le tutu solo ma lo te atu ai matupe whaalo le pule ngā nua. Muli tu I lalo e le na tu ua I lunga le ata I le Facebook, ai tu ua I lo I lunga o le Facebook page le pule ngā nuu ma whaamatala. To a tele I lātau na langolangoina le pule ngā nuu e le ngatau ngā luenga mamafa, a ta ngata whai awala a o le ngā ioinga le pule ngā nuu o whai. Peitai, e iai lava se vaenga o tangata na kōmeni e awai e se fo I o lātau fina ngalo. Whai watoi tala fōala Radio Samoa, manuia le nei aso mālolo.